Abebembezi omugombora ya Nyabuharwa okuza kutandika ehururegi kikaretwa hibura ly'ishomero lya gavumenti omugombora yabo eya Nyantungo hamwe na Mbale Town Council ekitwire nikiha abaana omu mashomero na munonga baheze kyamushanju. Egombora ya Nyabuharwa egombora eno yakamara hati negenda kwijuza emyaka 20 kwihangwaho kandi tegera isomero lya secondary lyona nkabataka itwe abanyabuharwa tukoikara twahanura twachwamu kwekora mu mulimo okora twayetandikiraho isomero lyaitu nkabataka nkabantu naitwe abana baitu batungeho kusomera ayi baleke kurubate ngende nyingi. Mary Kamuri Kutesa obira lyo mujenyi mukuru ha mukorogu obira lyo mujenyi mukuru ha mukorogo kurundana sentezi ahireyo miliyoni 5 nemwe cash. Nyenda tubakwase nambere turarugira hano tube turede kutandika ekyombeko at least tukakitahoki orusu ndagamba Nyabuharwa abana baitu basobora kumalira kyamusanju bakaitara maka leka tehisomero kwa kabiri barani batandika na baitu nabo bakoleki batandike batasigaire mu cyaro nifa nano abamaze kyamusanju indwe bataija nyenja kutwarenda bakazara ngabwokuba akabatarosiniya wano bahemba. Anza ningonza ntwala umugisa ugukusima Honorable Mary Kutesa hamu naiva Paulo Kutesa abayizire bayino muhimbo mwingi muno tuhayire obwizira tubimbiri emiliyoni 5 na gumu ezo sente nyingi muno kandi tayizire ne miliyoni 5 na gumu zonka izire n'abanywaneve abatuhayire sente nyingi abandi miliyoni 5 abandi. Ishomereri nibaza kuryeta Nyabuharwa Community Secondary School kandi netekatekwa kutandika omwaka ogurukwisha. Kino kisibira no mukoro gwa fundraising abukobe kisomero lya Seed Secondary School ya Nyabuharwa kandi nibaza kutwara umugisa guno gukusima umugenyi mukuru otinisa Kamuli Kutesa abwali na timu yona nabagenya balesire nisima abantu ba Nyabuharwa habo kujumbira omukoro guno. Gasha kwa Daniel Bingana.